Seo na héich Freya agam, Meggie agus Freya. Bhí cáil gur statar. Haid an cónaí cóla, agus chaneala cordarí Freya a bhí le hain ar a chráid. Nuair a haimí tart Meggie chun an trád. Bheith éiche agam son fasca 10 bliana, is Meggie an chiad sé bhacam. Or rá parentan agam glé cainteoch Miann. Haneal maithar agam cainteoch Miann é ítear. Ach, scéile Meggie ciú or haid cho soccer is cór. Ach, nuair a rannig Meggie son a chiad turas. Oh, bheith tárnas ágéis boisterous. Is bheith tíoch. A bhí hí glús at ítear. Ba féimeach na tarig sios an rád. Oh, rá cordarim ítear. Ach, ba mis fastnas is bheith ís fastnas is. Agus bheith sin colir chéile fat na tíide, ciú intrap gach seachcin. So, gas mis clachtrí rutan bheith ísteanú agus jasís clacht roims. Ach, I ho córan is. It's, well, cór táirthe an tíide. Ha cho ma áte mar seo a bhí acin far an nuair an neamh tían. Ha cho sóirise, hynne thula duine is ar in an teachachcha a thart. Gu trai mór mar seo is hynneal duine ann. So mi meach bhúr fan na tíide nó ann sa bhúr, ach seo an rut eile ha really cordarim, so man a chelmi as a bhúr ha mi an a há. This love